Namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel kagaza katika kama come on guys tabuya. Yeah, of course I'm Tete like Gagash. I'm doing a King of course na Lavenda or already Mountiva Lavenda ikali runga na manyanga the videos already the like channel I think introduce we already munhu wo vongola. Yeah, then amakom of course mi ta khetela timhaka ta psychology lowu ti-album ti nga ku nyamalela a ni to ku ndleka yini mani. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra ti 23 ta August ku na post yo karhi yi nga fika yi post of course ehansi ka account ya Lavenda Petunia. Yona ku ri account ya yena of course la nga fatsela ku Gagash lam we were not friends at all. Okay, I nga ri vanghana. Okay, so I have a tlofo tape with him as you can see kwala I would like Chavi leswi nga fa komisa so swilo ku na Chavi tha ana tlofo as you can see kwala video na yena. Okay, and then I komisa ko I'll never let you get married. So ku ri threat yaleyo manjeni tani swi tivaka Gagash of course is about to get married. The details already they revealing like a channel, so aka kombisa ku Gagash ange swi koti of course a teka mhaku yena of course in na tlofo video leyi a yi vulaka la. However Gagash we retaliate of course la nga fika tsala this post. So fike vona Gagash fa tsala this post I was not surprised hi intro ya Gagash fike vona fa tsala ku ndlela ya jamukisa ni mi byele khale ni ku ndlela se problem in South Africa. Attention ya rhandziwa ne ni nga va ni ri na vutekuteku mara not on that level. Anything can be food. Yo anything can be food. So of course aku chingeriwa Lavenda of course ku swo ku ndlela yin'wana ku hi yena a ngo va nchumu Lavenda like a nga n'wi teki as a nga zava i munhu wa yena so or swakudya swa yena. Okay, and then a kombisa ku xibudzunga xi nge pfuki xi ve nyama ka mina. Of course as you can see va kombisa ku xibudzunga of course. So kusuka kwalano ni nga ku vuye ku ta this post yeah, so fika hona fika kombisa ku mi ni vona ni pfuna vanhu vo endla ingaku va lo pengisiwa mi ni himetela ndzhanifa. So this post yi lehini a hi vhete ni cancer maxele kwalano yi nga fika Master T teka 105 rand i teka ya vona swin'wana famba ti teka leti dyela na cancer swinene maxele ku wa yi nyika this amount mali yo tala swinene. Vo tala already ma swi tiva ni to summarize njhe if you want to give loko hi ku tsakela ka wena no one is forced i fike ba la ka thanks down or lo heta ku ba thanks i clika any amount ya leyi affordaka yona minimum i 14 rand and then i clika buy and send that way wa swi kota ku va i support Master T hi ku tsakela ka wena a ni vhele vanhu va support hi ku hambana and then i fike pressa la nga fatsela ku add credit or debit hi leswo. And then of course Gagash a continue komisa ku she once called me aku yena ina the problems kasi i the problem ta ye kasi ti problems ta ye i mali na byala. Okay, ni n'wi nyika through my sister le series flat ni nge swi tivi swa ti-series flat swa ku le Joni mina. Okay, a ndzi tshama ni n'wi gangisa or to show any sign yo ni nga n'wi yisa kamareni which means Gagash of course a ri ku DNA the facts yo i rhunge i na Petunia man a ku ri ze rhunga. Okay ni kombela sorry ni kombela ku va ni yi tsema kona. Okay, every time she will come to 17 a ni n'wi xavela ti-Savannah to show I appreciate her despite what she could be going through even when she kept the writing kak hi le 17 or Petunia of course a va kha tsala hansa hi le 17 mara still a tlhela n'wi xavela byala kasi loko ni kha di cina leyi a vo di xavela byala ai Petunia. Okay, yeah, she will fight my waitress or waitresses ivi ti bouncer ti ku a nga ha laveki mara ni yima ni ku not when I'm still in charge of the place. So as you can see kwala Africa Petunia leyi a fika lwa na ti-waitress I mean like vanhu lavo of course vo nyika vanhu swakudya and alcohol and stuff like that as you can see kwalano mara Gagash ri n'wi kombisa ku i n'wi protectini
She will continuously tarnish the name of the business, but ningarna makana shona cause I'm bigger than her thoughts, as you can see. So gagasha comes go on business and stuff like that. So I continue namta mon eri mina ni tlele na yena and ina video ya mina impela loyi bjana vusiku ntsena. I'm very choosy when it comes to women, and I've chosen that principled woman, and I've made a solid commitment that on the 28th of Ntonton, I'm making her my wife without any fear or favor. So look, I'm saying, oh, you choosing, I'm what do the gagash ku yena la. Leswa vula ku swo a nga teki thyaka a nga an extreme ngomara ina ku seni extreme ngopfu a nga swa ni tsandza. Okay, a nga tleli na vanhu vo fana laviya. Okay, so around that point Gagash kombela ku ivi a endla a live video yi nga deletiwa mara ni yi kumini on TikTok. So fike hi twa Gagash of course a ri karhi a continue a reply to this matter la a nga fika a vula leswiwani. Ni endlela swilo swa mina lava ni pfunaka vo ni pfuna hikuva va ri na rirhandzu. So bari munhu wa ntima wa hlupha loko a khome hi ndlala xin'wana na xin'wana wo lava ku ta tikuma a tsale swilo for the likes ku nga ri na ntiyiso na kan'we hambi ku tshuka i n'wi khoma kunene i nga si tshama endla nchumu. Mara munhu loko se a twa swilo leswi a swi twaka swoho kumbe a twa swilo swi a swi twaka swa manigeria. Okay, all right. A vuya a ta fika a ku khandziya ku chika munhu alo wa karata munhu bari anyway swi ta endla nga ku na mina u va ka level leyi ni ma n'wi tiva munhu loko a khome hi swi swi n'wi khoma. That's why u kuma munhu a za a giwa na hi matandza manene ka social media. Te matandza swi swa ku munhu a nga za swi yisa ka social media a rhasa xi xata R2. That's why ni ku ndlala ya hlupha la ka social media. Hey, kona hi Gagash point hi le ku tweleni mhaka ya ndlala man. The more munhu a nga kanina this the more ki swi vona ku na Gagash right mhaka ka leyi ya ndlala leyi. Okay, social media, attention ya social media. Not necessarily because of the looks, but your behavior as well. The way you've conducted yourself is very important. So bari banu look wa comment they always have something to say, unnecessarily so. So if we la one is on that go for baba I boss only Muna katsala swi unnecessary. Na yeye leswi swi vona ka type ya mina. Mara munhu aya fika a tsala swilo swo tala ku swona. Because they rejected that hlupha. A hi ni nga ti munhu fana ti khoma xidonki kumbe xingwavava or howsoever. As I had ya ku hi Gagash loko kombisa swo ku hayi munhu loyi na vungwavava xikarhi a ni ma swi twa mina ni vula leswi Gagash ka ku swi vuleni. Okay, bari munhu a yi yexe aya fika a tsala leswi a swi tsalaka bari ni ku va ku ni le ka uniform now swo tala ni nge swi vulavula loko a no ka ni nga mbalanga laha un'wana ta tula wa badi but I'm not ready to argue na vanhu vo kala vanhu vo to people na vanhu who lacks capacity I'm not ready to do that because anyway I'm loko argue na her she has nothing to lose. Ako right kono if munhu if a person does not have anything to lose a nga ku karhata. That's why a hi ti-argument hinkwato hi nga nghena ka tona ma yi kona mhaka leyiwa. So after Gagash of course in overall loko a leswi a nga swi vula ka video liyani which in overall a kha kombisa ndlala of course loko a pitchini a tirha hi nge swilo leswi swo fana leswi swi nga zangi swi fika and stuff like that. Hi fike hi vona la Venda fika posta this post as you can see a fika kombisa ku no F I didn't post this I told you kuri someone is using my Facebook. Leswi nga ko fika kombisa swo se ku hi yena pitchini i ri swilo leswi nga tsala la a nga ri yena a nga swi tsala. So ntiyiso wa mhaka wolowo hi ta hi tikela hi nge pfuki swi tivini ku whether a ku ri yena or a nga ri yena. Lena leswi hi nga vona swona hi lo vona a kha rhungiwa hi Gagash strong swi chika xi henhla vhele stuff like that. Yeah, and then of course hi hetele mhaka ya psychology. So ku na comment of course yi nga nghena kusuka ka Bota Dance kwalano yi nga fa yi notify ku Master T album ya N'wanungu na ya Duma Njini ti susiwile ka ti-online platforms. So I was like, really? Okay, let's see what's happening. So when kan nghena ka topic ya psychology yeah, I could see that something is wrong because the meeting I wanna le ntani veta hi tlula hi ku tle ya ka Germany which means ya Duma Njini a yi kona la antu ku nga kha ku ndleke yini la like what's happening here a yi kona maswo
yi tikomba yi nyamala ri loko mo search mi ta fika mi yi kuma yi ri ka another account yo fana leyiwa mi vona la Africa va yi uploada kwalano as you can see kwalano liya msila wa yingo as you can see kwalano yi uploade hi van'wana ka miseko a hi yi voni like what's happening a ni koti ku swi ni swi twisisa kahle kahle swa ku ti-album ti ri timbirhi leti a nga ti endla le ka Hosingove le a ti kona la as you can see you see yeah as you can see a ti kona ti ri timbirhi la ti remove-wini okay nga tivi ku ti nga ti remove hi mani mara psychology swi lava mi swi chekisisa ku ti-album ta n'hweti le ku nyamaleleni la a hi tivi ku nga ku ri kha ku ndleka yini and stuff like that swi lava mi zama mi mi swi gugula mi kuma ku ku nga ku onhake yini so swi yo vuya swi vuya byongo bya mina na project ya ntlhanu wa majaha a ya ha ri kona ni ti ku ndleke yini la la of course a ku ri na trick yo fanele mi lava yini kokwani hi lava guxe i guxe ra yini ra mandanda kha before Dr. Joyce Rema a swa ha ri kona Psycho yi notify ngwenya yi lavisisa ku ndleka yini ti-album ta ha ri kona or yo hambana khongela ma-rate khongela ma-rate mi yo hambana hi ku ndleka yini hi ku ti-album ti ri ku nyamalaleni ti nga ze ti nyamalale hinkwato yi notify Psycho yi twisiwa ku ndleka yini hi leswo. Hey guys, that time you said I know the chef's win. Majida ma man chef's. Man don't blame me. I'm gonna show you man lo. Emu right in the chef's majida. But jere go. Wa into na man. Chef's win, chef's win. I'm jaraga trishin. Eh, me so good time. Escape so good join. Man, I'm not second. I'm jaraga trishin. Yes. Monopoli na mo. Ashukupona. Jacob Squim, Bogatica, and Tantan Ruquica, and your back routine. Could tell him what's that in I show us probably no much that sharp side. No much that sharp side. Could tell that a problem in Maramajita. What's this?